Si njia rahisi ya kwenda mbinguni, miiba ni mingi safarini. Si njia rahisi, lakini najua Mwokozi yu pamoja nami. Si njia rahisi ya kwenda mbinguni, miiba ni mingi safarini. Si njia rahisi, lakini najua Mwokozi yu pamoja nami. Si njia rahisi, si njia rahisi kutembea na Yesu, kuongoza safari mazito kuyarahisisha. Si njia rahisi, si njia rahisi kutembea na Yesu, kuongoza safari mazito kuyarahisisha. Lakini uasherati usitajwe kwenu kamwe,
lakini usharati na usitajwe kwenu kamwe, wala uchafu wowote, wala uchafu wowote wa kutamani, kama iwastahilivyo watakatifu. Kama iwastahilivyo watakatifu. Amen. Endelea tu. Wala aibu, wala maneno ya upuuzi, wala ubishi, hayo hayawapendezi, bali afadhali kushukuru. Endelea. Maana neno hili mnajua hakika, mnapaswa kuwa mnayajua hakika, ya kwamba hakuna mtu aliye msherati, wala mtu aliye mchafu, wala mwenye tamaa, wala mtu aliye na tamaa ndiye mwabudu sanamu. Huyo mtu wa tamaa ndiye mwabudu sanamu, aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. Atakaye kuwa na urithi katika ufalme wa Kristo na urithi wa ufalme wa Mungu. Mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana. Usiruhusu mtu akudanganye kwa maneno yasiyo na maana. Kwa kuwa kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu huachia wana wa Usia. Kwa sababu hasira ya Mungu hudhihirishwa kwa wale wana wa kuasi. Basi msishirikiane na wao. Basi na nyinyi msishirikiane na wao. Kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza. Kwa maana kule zamani mlikuwa giza. Bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Lakini sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Endeleeni kama watoto wa nuru. Endeleeni kama watoto wa nuru. Kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli. Naam. Hiyo ndio ilikuwa nataka usikie. Kwa kuwa tunda la nuru ni katika nuru katika tunda la nuru ni katika wema, ni katika wema wote na haki, na ni katika haki na kweli, ni katika kweli. Okay, soma hiyo kwa chini kidogo. Mkihakiki ni nini ipendezayo Bwana, na mkihakiki ni nini impendezayo Bwana. Wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza, na msishirikiane kabisa kwa matendo yasiyozaa ambayo ni matendo ya giza. Tuachie pale. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane tena. Bwana Yesu asifiwe. Ndio shida, tumeenda siku mbili na ninaona watu wengi almost 80% wamekuja leo. Sasa tumekuwa na 20%. Mazani iminsi ibiri twagiye tubana n'abantu bakeya uyu munsi twongereye twabaye benshi. Sasa sijui tutafanya nini, na nilikuwa nataka kufanya hatua kwenda mbele, lakini kuna watu wengi wajui mahali tuko na mahali tunaenda. Kurugo tinzi uko bigenze kubera ko nariteguye gutera ntamuza ariko kubera ko abandi batari bahari sinzi ko tubigenze. Lakini nchi ya demokrasia, sasa unajua tukiwa katika nchi ya demokrasia lazima tupige kura. Tujue wangapi wanasema tuendelee, wangapi wanasema tuwarudie. Sasa tunauliza wale watu wako. Tuendelee ama tuwarudie? Turakomeza au twari tugeze cyane wataenda kununua video. Wataendelea kwa mitandao. Sasa leo abandi batari bahari bazakomeza barebe kuri sasa wale na apostle wamesema tuendelee kutangalia mtandao, sivyo? Sasa kubera ko umushumba yavuze ngo mwebwe muzareba. Tunajaribu kuangalia jinsi ya kuweza kufikia baraka za Mungu. Turagerageza turebe uburyo ki dushobora kugera ku mugisha w'Imana. Jinsi ya kuweza kufikia baraka za Mungu. Uburyo ki dushobora gushika ku mugisha w'Imana mu buzima bwawe. Amen. Amen. Kwa maana baada ya Mungu kukubariki, kubera ko nyuma y'Imana kukugesanira, lazima utafute namna ya kufikia zile baraka. Ni ngombwa gushakisha uburyo kigo kugera kuri uwo mugisha. Amen. Amen. Na ngasema baada ya Mungu kukubariki, ndavuga nyuma y'igihe Imana kukugesanira, zile baraka zikuji automatic. Yamigisha ntabwo iza icyarimwe rasha. Goya. Zile baraka zina njia. Iyo migisha ifite inzira ambayo unapaswa kufuata. Ugomba gukurikiza ile baraka zile sije juu yako, kugira ngo uwo mugisha uze hejuru yawe. Ukikosa ile njia, ubuze iyo nzira, umekosa baraka pia. Uhitura umugisha kandi katika maisha yako, ubuzima bwawe. Alafu nikasema hivi, nongera kuvuganya
kuna viingilio ambavyo Mungu aliweka. hari inzira Imana yashizeho. Vilivyo viingilio. Inzira zo kwinjira. Vinapaswa kuleta mtu katika baraka hiyo. Ishobora kuzana umuntu muri uwo mugisha. Ukisha koza zile viingilio, ubuze izo nzira z'ubwinjiriro, hata baraka utaikoza. habe n'umugisha wawubura. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. So ninataka kuingia hapa straight kwa kile tumesoma leo. Rero ndashaka kwinjira direct kuri rya jambo twize. Twasomye. Kwa maana sasa sitarudi kule nyuma. Kubera ko ntabwo ndi busubira inyuma. Mahali tumesoma Biblia inasema hivi. Twasomye bire yavuze. Na usherati usitajwe miongoni mwenu. Ubusambanyi ntibukavugwe hagati yanyu. Usherati usiwe miongoni mwenu. Ubusambanyi ntibukabe muri mwe. Kwa maana nyinyi mmeingia katika ushirika. Kubera ko mwebwe mwishiye mu bumwe wa Kristo. Bwa Kristo. Mkawa watu ambao wametolewa gizani. Muba abantu bakuwe mu mwishima. Mkaletwa katika nuru. Muzanwa mu mucyo. Usherati ubusambanyi ni moja ya tunda la kule gizani. Nimwe mu mbuto zo mu mwishima. So akasema na usherati usitajwe mahali mlipo. Yesu rero aravuga ati ubusambanyi ntibukabe muri mwe. Sasa ni kumaanisha bisigura usiwe na mtu ntihakabe katika ushirika, ntihakabe umuntu muri mwe wa jina la Kristo, mu izina rya Kristo aliye msherati miongoni mwenu. uzaba umusambanyi hagati muri mwe. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Kusiwe na mtu aliye msherati katikati mahali mlipo. Ntihakabe umusambanyi. Ukisikia Paulo anasema isije hata likatajwa. Paulo aravuga ngo ntibikanavu. Na kuza usiwe na fununu. Ntihakabe amagambo ya kwamba kuna mtu miongoni mwetu ko hagati muri twebwe anayetembea na njia za usherati, ugendera mu nzira y'ubusambanyi na uzinzi. Ubusambanyi. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Lakini kanisa la sasa ariko itorero ubu hatujajifundisha kuacha mambo yale. Ntabwo turiyigisha kuacha mambo kanisani. Tukisanga turi mu itorero tunaimba gishirimba, tukaririmba igishirimba, lakini sasa bado sisi ni washerati. Ariko twebwe tugira abasambanyi, tutembea kama washerati, tukagendana n'abasambanyi, tunalala pale, tukarara hariya, tunalala pale, tukarara hariya, tunalala pale, tukarara hirya. Hatutembei kama watu walio na heshima. Ntabwo tugenda nk'abantu biyubashye, na kuheshimu miili yetu, no kubaha imibiri yacu. Hatutembei kama watu wanayeheshimu, ntabwo tugenda nk'abantu biyubaha, na watu wanayeheshimu miili yao, na kubaha imibiri yao. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Now tutoke pale kwa maana sio nataka kunena. Katuvaho ntabwo nshaka kuvuga. Pale ule mic ili hawa wananikumbusha maneno hayo yote maneno. Sasa amesema usharati. Yego muhereze microphone mushomba kugira aguma twivutse. Okay, amesema usharati usitaje. Hiyo ni kitu ya kwanza. Biblia yavuze ko ubusambanyi ntibukavuge. Amesema usitaje miongoni mwenu. Nikavuga muri mwebwe. Kwa maana usharati utia mtu aibu. Kubera ko ubusambanyi buzanira umuntu isoni, na ufunika mwenye kuitenda na aibu, kandi yororosa uwo muntu wabikoze ili awe hawezi kusimama mbele za Mungu, kugira ngo atabasha guhagarara imbere. Kwa maana ni kumfua, kubera ko aba yambuye Imana, inayofua mwenye kutenda usharati ule. Ni ukwambura uburyo wakoze bwa busambanyi. Ambia rafiki yako usiwe msharati. Bwira mugenzi wawe n'ubu musambanyi. Wewe mwangalia vizuri, mwambie na usiwe msharati. Urebe neza umubwire n'ubu musambanyi. Usharati ni kufua, inafua. Ubusambanyi bwambura umuntu. Amen. Amen. Kuna vitu kama 3 hari ibintu bitatu ambavyo huondolewa na usharati bikurwaho n'ubusambanyi. Wakati mtu anapoanza kufanya usharati, igihe umuntu atanguye gusambana, kuna vitu kama 3 huondoka ndani yake. Hari ibintu bitatu bimuvaho. Na vitu vile huondoka, ibyo bintu bitatu bivaho, ndivyo mtu yule atahitaji kandi ndio umuntu atabishaka katika maisha ya baadaye, mu buzima bwe bw'ahazaza, atakayefanya ndoa, igihe azakora ubukwe, ndiye atakayehitaji kujenga ndoa iliyo dhabiti, igihe azashaka gukora ubukwe cyangwa se kubaka urugo rukwiriye. Lakini vitu vile, ariko ibyo bintu huondolewa kwa usharati. bikurwaho gusambana. Kitu ya kwanza, ijambo rya kwa mbere, Kiingereza ni kitu tunaita the ability to trust. mu Cyongereza ni ijambo rivuga ngo ni imbaraga zo kwizera. Uwezo wa kuamini. Imbaraga zo kwizera. Ila kuamini rafiki yako, unashobora kwizera ama kujiamini mwenyewe, cyangwa kutizera wewe. Uwezo wa kujiamini, ubushobozi bwo kwizera huondoka katika usharati ule, bugenda muri ubwo busambanyi. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Sasa hata ukishaolewa,
no mu gihe uba washatse, ili uchenge nyumba iliyo dhabiti, kugira ngo ube ku rugo rufatika, lazima uwe na tunda. ni ngombwa ufite imbuto, Itoke na nuru, umucyo, inaitwa trust, yitwa kwizera, ambayo ni uwezo wa kumwamini mwenzio. ubushobozi bwo kwizera mugenzi wawe. Wengi wetu abenshi bacu hatuna lile tunda la kuamini. ntabwo dufite iyo mbuto yo kwizerana, Nalikisha ondoka, kandi ivuye ko hata ukitubu habe nubwo wakwihana ngumu tena kulirejesha. biragoye cyane kugira Mungu ngo atakusamehe makosa yako, yego Imana irakubabarira amakosa lakini yawe, kurejesha ariko hari ikintu uwezo wa kuamini kugira ngo igarure imbaraga zo unaweza kwizera. kuchukua miaka 50, Birashobora kugutwara imyaka 50, na ni Mungu tu anaweza kukuhurumia kandi n'Imana yonyine ishobora kukubabarira kurejesha jambo hilo kugira ngo igarure uko kwizera ikisha ondoka. iyo ryamaze kukuvako. Amen. Amen. Na utajua hakuna trust, Uraba ariko udafite kwa kwizera, maana kutabaki swali ndani yako. kubera ko muri wowe hazasigara ikibazo. Kama ule mulilala naye ndiye alikuoa, Nimba wa undi mwajya ama yule mulifanya usherati naye ndiye alikuoa, nimba wa undi mwakoranye ubusambanyi ndani yako n'abashatse, kutaishi swali. muri wowe hazaguma ikibazo. Kama ulilala na mimi Nimba wararyamanye nanjye na sikuwa mkeo, kandi ntari umugore wawe, je, nina uhakika gani ese mfite ukwemera ki huwezi kulala na mwingine? kugira ngo wowe udashobora kuryamana n'undi? Hiyo swali litadumu ndani yako. Icyo kibazo kizahora muri wowe. Kama ulilala nami Nimba wararyamanye nanjye na sikuwa mkeo, nari ntaraba umugore wawe, nina uhakika gani ese ni uwuhe kwizera mfise hauwezi kulala na mwingine? kudashobora kuryamana n'uwundi? Swali lina litadumu ndani yako Icyo kibazo kizaguma muri na wowe, hakuna atakujibu, kandi ntawe uzabyishura, kwa maana hakuna unauliza, kubera ko ntawe uzabaza. ni wewe unajiuliza moyoni mwako. Ni wowe uzaba uri kwibaza wenyine mu mutima wawe. Amen. Amen. Leo mwanaume anauliza, N'umugabo akabaza, kama ulinikubali nimba waremeye nikalala nawe wemera kuryamana nanjye na ukuwa mke wangu, kandi ntiwari umugore wawe, nina uhakika gani ese mfite kwizera ki huwezi kubali mwingine? udashobora kwemerera undi mukaryamana? Amen. Amen. Sasa jambo lile litaishi ndani yako Iryo jambo rero rizakomeza ribe muri wewe, kwa sababu ya maswali yale. kubera ibyo bibazo Utakufa mapema. bizapfa mbere y'igihe. Amen. Amen. Kwa maana utazikwa na pressure kubera ko uzafatwa n'uburwayi bw'umutima na vidonda ya tumbo, n'ibisebe mu nda, ati sukari imepanda, isukari izamuke. kwa sababu ya maswali Ni ukubera ibibazo, uliodaa moyoni mwako, ibibazo wabitse mu mutima wawe. isiyo na mtu wa kujibu. Umuntu nataza ngo agusonde, Moyo wako utakuwa mzito. umutima wawe uzaba uremererewe. Jambo la pili, Amen. Ijambo rya kabiri, kinachoondoka ni kitu inaitwa self control. ikintu kikuvako ni ikintu cyitwa uburyo bwo kwirinda. Kwirinda, Yes. uwezo wa kujizuia Imbaraga zo kugenda wikumira itaondoka ndani yako. bizava muri wowe. Amen. Amen. So ukishafanya uzinzi, Umaze gusambana itakuwa ngumu sana kujizuia kutofanya tena. bizaba bigoye cyane kwirinda utongera kandi kubikora. Unajua kuna kule msemo mzuri anasema anayeramba asali arabi mara moja. Yego, hari umugani mu Giswahili uvuga ngo uwasogongeye ku buki ntagasogongera rimwe. Amen. Amen. Sasa utakuwa na shida, Ubu uzaba ufite maana ikibazo, hautakuwa na uwezo wa kujilinda, kubera ko ntuzaba ufite imbaraga zo kwirinda kutofanya mambo hayo tena. utakora kandi icyo kintu. Na self control kisha katika, Kandi imbaraga zo kwirinda rivuyeho, utaanguka katika aina nyingine yote ya dhambi. uzaba ubashije kugwa mu cyaha icyo ari cyo cyose. Hautajizuia kutoongea uongo, Ntabwo uzirinda kutokubeshya, hautajizuia kutokuwa mwizi, ntabwo uzirinda kutokwiba, hautajizuia kutokuwa mchafu, ntabwo uzirinda kutava umunyamwanda, kwa maana control kubera ko ukwirinda ambaye ndiye ukuta ukulindaye rumeze nk'igikuta aricyo kikurinda umekatwa. wafuweho. Jambo la tatu Ijambo rya gatatu ni kitu inaitwa self esteem.
bivuga self-esteem. Yes. ni imbaraga kwiyakira That being proud. yego ni imbaraga zo kwiyakira no kwiyumva. That being proud of yourself. Imbaraga zo kumva uri fieri yawe wenyine. Being proud that you are a woman. Kumva ko ushimishijwe no kuba And that being proud that you are a man. Kumva yuko ufite fieri ryo kuba umugabo. That self-esteem. Yuko izo mbaraga itakuondokea. Izo kuvako. Amen. Amen. Kama ni msichana. Nimba ari umukobwa. Ukitembea barabarani. Ugenda mu muhanda. Katika moyo wako. Umutima wawe. Unaona kila mwanaume anakutana nawe. Ubona umugabo wese mwahuye. Kama anaona uchi wako. Azi neza ubwambure bwawe. So unasikia kama mtu hajavaa. Ugasanga utambaye. Katika ndani yako. Muri wewe. Na sasa kwa sababu hiyo. Kubera iyo mpamvu. Inakuwa ngumu kujiacha. Biragora cyane kwirekura. Naambia watu mchunge. Niyo mpamvu ugira abantu mwirinde. Kwa maana kuna kijana alilala nawe. Kubera wa musore wajyamanye mara ya kwanza. Mbere ya hata ukiolewa. Habe nubwo washaka. Uolewa na mtu mwingine. Ugashaka n'undi muntu. Ukikutana na ule alilala nawe mara ya kwanza. Iyo hoye na wa undi mwajyamanye jya mbere. Kujizuia kutorana na yeye. Biragora cyane kwiyubara kugira ngo utajyamana nawe. Kwa sababu ya esteem iliondoka. Kubera yuko bwa budahangarwa bwo kwiyumva. So Paulo anasema. Niyo mpamvu Paulo yavuze. Na usharati usitajwe miongoni mwenu. Usambanyi ntibukavugwe muri mwebwe. Amen. Amen. Kwa maana usharati ni kuvua inavua. Kubera ko ubusambanyi burambura. Na ni kuvaa inamarisha aibu. Kandi bukambika isoni. Amen. Amen. Ambia rafiki yako wewe usifanye usharati. Gira mugenzi wawe ntugasambane. Wasimuangalie vizuri mwambie na usifanye usharati. Urebe neza ubwire ati ntugasambane. Amen. Amen. Namwambia kama umefanya na uache. Mugire niko warabikoze. Haya mwambie kama umefanya na uache. Niko warasambanye kubireke. Unajua watu hapa washarati hii nyumba iko na watu hapa. Hano ndizera neza kwa nasikia kuna watu hapo wanaambia wako wengi. Mutima Imana yambwiye ngo hariho benshi. Ambao waweza kujileta kuishi kama watu walio na heshima. Baba batarashobozwa no kubaho nk'abantu bafite icyubahiro cy'Imana. Lakini uache. Ariko ni byiza kureka. Tusome hiyo ingine anasema usharati usitajwe mangani mwenu. Uchafu wote. Nao sikiza uchafu wote. Sasa kwa nini anatumia uchafu wote? Biblia yavuze ngo tureke n'ubucafu bwari bwo bwose. Uchafu yakoresheje iryo jambo. Uchafu ni aina nyingi. Nukubera ko umwanda n'uburyo bwose. Anasema na uchafu wote. Umwanda uwari wo wose. Usitajwe miongoni mwenu. Uwo mwanda ntukavugwe muri mwebwe. Kusiwa na mtu aliye mchafu. Ntihakabe umuntu ufite umwanda wiyononye. Uchafu wa kwanza unapaswa kuondoa ndani yako. Ukwiyonona kwa mbere ushobora gukura muri wowe. Ni uchafu wa maneno. N'ukwiyonona kw'amagambo. Ili uwe kinywa chako kugira ngo akanwa kawe akina neno la uchafu. Kugira ngo akanwa kawe katagira ijambo ry'umwanda. Na kibebe neno la aibu. Kidatwara ijambo ry'isoni. Uwe kinywa chako kimenena neno la heshima. Ijambo ryawe urikoresha mu kuvuga ijambo ry'isoni. Hiyo ndio umoja ya uchafu unapaswa kuondokea. Hiyo ngito uone umwanda cyangwa ukwiyonona ko ushobora kuguvaho. Uchafu wa maneno yako. Ukwiyonona cyangwa umwanda w'amagambo yawe. Amen. Amen. Wengine ukikutana na wao hata bila tunavyoongea. Abandi yo duhuye no mugihe maneno tunayobeba na kinywa chetu. Amagambo dutwara mu kanwa kacu ni maneno ya uchafu. Na amagambo y'umwanda yanduye. So vijana walikutana na wengine. Abasore bahuye n'abandi. Kila wanaongea. Icyo bavuga ni habari ya sexuality. Na amagambo y'ubusambanyi. Uchafu. Umwanda. Na kwamba kinywa chako kimebeba uchafu. Bisobanura ko umunwa wawe watwaye amagambo. Kiwa na uchafu huo. Ufite ubwo buchafu. Hauna sehemu ya urithi. Nta murage na hantu urabufite. Katika ufalme wa Kristo. Mu bwami bwa Kristo. Na ufalme wa Mungu Baba. No mu bwami bw'Imana Data. Kwa maana hakuna mchafu. Kubera ko nta munyamwanda wese atakayerindi ufalme. Uzinjira mu bwami wa Kristo. Bwami bwa Kristo. Na ufalme wa Mungu Baba. No bwami bw'Imana Data.
ukwiyonona. Kuna kitu kinaitwa uchafu. Hari ikintu cyitwa umwanda. Ya aina ya tamaa yake. Ifite uburyo bw'irari ryayo. Kwa mfano. Example. Ni kama umeshawekewa chakula kwa sahani. Sinzi niba hari ubwo bagushira ibiryo ku isahani. Usikie moyo wako unakuambia. Wumve mu mutima wawe harakubwira. Hautashiba. Ntabwo uri buhaje. Moyo unakuambia utashiba. Umutima akakubwira ntabwo uri buhaje. Sasa ukikula kandi nurya hata umebakisha. Ukarya ariko ugasigaza. Kumaanisha shinda si tumbo. Ikibazo ntabwo shida yako ni uchafu ulio moyoni. Ikibazo ni umwanda uri mu mutima wawe. Una kitu anaita granto. Ko hari ikintu cyitwa kudahaga kutanyugwa. Uchafu. Umwanda. Sasa sema aina yote. Biravuga ni uburyo bwo bwose ya uchafu. Umwanda usitajwe miongoni mwenu. Ntukavugwe muri mwebwe. Glory be to God. Amen. Ukija kumwongelesha utakuta mwingine. Ugasanga uwundi hata akimwongelesha mke wake. Habe n'igihe ari kuvugana n'umugore wiwe. Ana neno la heshima. Ntafite ijambo ry'icubahiro. Katika kinywa chake. Mukanwa ke. Na tunashinda kubwa. Dufite ikibazo gikomeye. Kwa maana mahali tulilelewa vile tulivyolewa. Kubera ahantu twarezwe, uko twarezwe. Hatukulewa. Ntabwo twarezwe. Tukiwa tuna accommodate. Nk'abantu bajyanisha. Neno la heshima. Ijambo ry'icubahiro. Ulifundishwa neno la dharau. Twigishijwe ijambo ry'agasuzuguro. So vinywa vyetu na maneno yetu. Akanwa kacu n'amagambo yacu. Haina heshima. Nta gacubahiro afite. Amen. Amen. Mbia rafiki yako aina yote ya uchafu. Gira mugenzi wawe uburyo bwose bw'umwanda. Okay, tusomee wengine. Dusomere irindi jambo. Haya, nimegusia kwa uchafu, maneno ya aibu. Sasa mtu ambaye aliye na maneno ndani yake, hiyo ni moja tu katika uchafu. Yaani maneno. Amagambo y'isoni nke namwe mu magambo y'umwanda. Maneno ya aibu. Amagambo y'isoni. Vile uongeavyo. Uko uvuga. Unabeba aibu. Ugatwara isoni. Tuondoke pale. Sitaki kunena mambo haya. Komeze. Na ubishi. Upuzi ama ubishi. Yaani mambo ya kiupuzi. Upuuzi utafata mu gaciro. Mambo isiyo na maana. Yego, amagambo adafite agaciro. Ama ubishi. Cyangwa gusubizanya amagambo. Kule kubishana maneno. Guterana amagambo. Unajileta katika maneno ya mabishano. Ukiinjiza mu magambo yo guterana amagambo. Sasa ukirudi kule katika siasa, ukajya mu bintu bijyanye na politiki. Yeye ana support Felix Tshisekedi. Umwe akajya muri President Felix Tshisekedi. Ule mwingine anasema ule mzuri ni yule mwingine alikuwa anaitwa Fayulu. Abandi bakavuga ati Fayulu niwe mwiza. Sasa mnaanza kubishana kwa maneno. Kigatuma muterana amagambo musubizanya. So anasema kusiwa na katikati yenu. Rero Biblia iravuga ngo ntihakabe muri ubishi. Uguterana amagambo. Ubishi ni mashindano ya maneno. Uguterana amagambo cyangwa se gusubizanya. Kwa maana yale mashindano ya maneno. Kubera ko mu gusubizanya amagambo ni kutia aibu, inatia aibu. Iyo azana isoni. Na hakuna mtu kandi nta muntu aliye na mashindano ya maneno ushobora kurushanwa mu guterana amagambo. Nataka ili ufalme wa mbinguni. Wizara ubwami bwo mu ijuru. Amen. Amen. So unajiondokea katika ubishano. Yale mkurushiana maneno. Ni byiza rero kuva muri igayo cyo guterana amagambo. Siwa na mtu aliye na ubishi. Nuka umuntu uterana amagambo. Ukisikia mtu yule ukimwambia mtu hataki kusikia. Niumva ugiye umuntu ariko nashaka kumva. Mwache. Ureke. Msishindane katika maneno. Ni mukarushana guterana amagambo. Kwa maana mkianza kushindana katika maneno. Kubera ko ni mubikora. Mutaingia katika ubishi. Muzinjira mu guterana amagambo. Na mutajifungia milango. Muharira ya kulindi katika Bwana. Kandi muzifungira inzira zo kujya mu bwami bwo mu ijuru kuragwa. Amen. Amen. Wengine wakija hapa kuna Waruto na kuna Waraila. Abandi ukumva hari Abaruto, hari Abaraila na kuna Wamudavadi. Hari n'abandi ba Mudavadi. Na kuna Wakalonzo. Hari n'abandi ba Kalonzo. Sasa tukiketi pale tunaanza kubishana kwa maneno. Twicara rero aho ngaho tugasaba guterana amagambo. Mtu ndiye mzuri ndiye Asera.
abandi bakavuga ati Raila ndio mzuri ndio ana experience. abandi bakavuga Raila ni fitina. Sasa mnaanza kubishana kwa maneno. Rero kavuga mugatera n'amagambo. Mnashindana kwa maneno. Mugaharira. Pako unasikia sauti zenu zinaanza kupanda. Ukumva rero amajwi yanyu ari kugenda atuka. Ukisikia sauti yako imeanza kupanda juu. Umva ijwi ryawe riri kuzamuka. Ukwambia umeanza kuvuka mipaka. Ijwi shaka kukubwira ngo warenze umupaka. Umeanza kuingia katika ubishi. Rero uinjiye kuharira. Muzibishana. Ni muzaharira. Akaturudi ingine. Bandanya. Atakukimbia. Yote hayo hayafai kwenu. Maneno ya kumshukuru Mungu ndiyo yanafaa. Yote hayo amenena hapo. Ayo magambo yose yavuzwe hariya. Hayafai kwenu. Ntabwo akwiriye muri wewe. Nini mpazi kuwa nayo? Mwebwe ni Lakini maneno ya kumshukuru Mungu. Ariko magambo yo gushima Imana. Hayo ndiyo yanayowafaa. Ayo niyo babereye mwebwe. Amen. Amen. Okay, tutamke. Jueni wazi kwamba mwasherati yeyote au mchafu jiweni wazi au mchoyo. Umjue wazi. Yaani kujua wazi ni kuwa na uhakika. Umenye neza cyangwa yego umenye neza muri wewe ya kwamba msherati kuba umusambanyi na mchafu n'umunyamwanda na mchoyo n'umwimanyi ambao ni sawa na kumwabudu sanamu. Ambaye ni sawa na kumwabudu sanamu. Ibyo bigereranywa no kuramya igishushanyo. Au mtu yeyote wa aina hiyo, ama mtu yeyote anaye mambo mengine anafanana naye. Cyangwa umuntu wese ufite amagambo ameze nkayo hata ambuliwa chochote katika ufalme wa Kristo na wa Mungu. Atafanya nini? Hata ambuliwa chochote. Hiyo ni Kiswahili gumu kidogo. Kile sasa anasema hana urithi. Uwo muntu ntafite umurage. Hata urithi chochote. Ntabwo azaraga icyo cyose. Kutoka ufalme wa Mungu. Kuva mu bwami bw'Imana. Na wakinena habari ya urithi. Niba bavuga ijambo ya ufalme wa Mungu. Umurage w'ubwami bw'Imana. Anasema hivi. Biba bivuga gutya. Mtu aliye na aina hiyo. Umuntu umeze uko. Hata urithi chochote. Ntabwo azaragwa icyo cyose. Kinachopeanwa. Igitangwa. Kutoka kwa ufalme wa Mungu. Kiva mu bwami bw'Imana. Hapa duniani. Hano mu isi. Na atakapoenda mbinguni. N'igihe azajya mu ijuru. Hatakuwa na sehemu. Ntabwo azaba afite umurage. Umugabane. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Kumaanisha hapa bisigura hano mtu aliye namna hiyo, umuntu umeze gutyo, hata akiombewa, habe nubwo yasengerwa, hata rithi baraka ya Mungu, ntabwo azaragwa umugisha w'Imana. hata uombe Mungu amfikishie baraka, habe nubwo umusengera ngo Imana imuzi. Kama hivyo ndivyo anavyoishi. Niba ubwo buzima abayemo, mtu aina hiyo, umuntu umeze gutyo, hata rithi ya baraka, ntabwo azaraga ubwo umugisha. Mtu aina hiyo, umuntu umeze uko, hata rithi ya aina yoyote ya ahadi, ntabwo azaragwa uburyo ubwo aribwo bwose bw'isezerano inayopeanwa na Mungu. Isezerano ritangwa n'Imana, hata rithi. Ntabwo azaragwa. Nataka kutoka hapa, ndashaka kuva hano, hata kuwa na sehemu, ntabwo azaba afite umugabane katika ufalme wa mbinguni. mu bwami bw'Imana. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Nao teremka mpaka mstari wa 8. Manuka ugere ku murongo wa 8. Ndio nataka sasa turudi pale, kwa maana hatuna muda mrefu. Niyo tugiye kusoma kuko nta mwanya muremure dufite. Zamani nyinyi mlikuwa gizani. Na usikiza, zamani kitambo nyinyi mlikuwa gizani. Kera mwebwe mwari mu mwishima. Lakini sasa nyinyi mko katika mwanga wa kuangana na Bwana. Lakini sasa mko nuruni, maanisha mko katika mwanga wa kuangana na Bwana. Ubu rero mwebwe muri mu mucyo w'isanzwe n'Imana. Kumaanisha hivi, sikiza. Bishaka kuvuga ni mwumvirize. Wakati ulikuwa katika dunia, igihe wari mu isi, ulikuwa katika eneo la giza. Wari ahantu h'umwijima. Na tunda zile ungezaa, n'imbuto wari kubyara ni tunda za giza. N'imbuto z'umwijima. Kama wewe, kubera yuko wewe ulikuwa mtu wa giza, wari umuntu w'umwijima. lakini ulipokiri ukaokoka. Ariko umatura no gukizwa, kitu moja Yesu alifanya. Kimwe Yesu yakoze ni transfer. Yarohereje, yagukuyeyo, akakuvukisha, arakwambutsa, akakutoa gizani,
akuzana ahantu h'umucyo katika nuru mu mucyo ya Mungu mucyo w'Imana akakuleta pale. akuzana ahantu. Sasa kama wewe umeokoka, Rero niba warakijijwe, anasema wewe iravuga wewe uko nuruni, uri mu mucyo, hauko katika giza. ntabwo uri mu Kwa mwijima, maana tayari wewe kubera yuko ubu umetolewa katika giza ile, wakuwe mu mwijima, na sasa wewe ni nuru katika Bwana. ubu rero uri mu mucyo, uri mu mwami. Amen. Amen. Sasa soma niliyofuata. Sikiza vile anasema. Umviriza uko hakurikira havuga. Ishini kama watoto wa mwanga. Na sasa muishi. Live. Mubeho. Live as the children of light. Mubeho nk'abana b'umucyo. Live as the children of light. Muture cyangwa mubeho mu buzima Maanisha katika kutenda kwenu. Bishatse kuvuga mu gukora kwawe. Katika kutembea kwenu. Mu buryo mugenda. Ishini kama watoto wa nuru. Mubeho nk'abana b'umucyo. Kwa maana mumeletwa nuruni. Kubera ko mwazanwe mu mucyo. Hamko katika giza. Ntabwo mukiri mu mwijima. Sasa ishini kama watoto wa nuru. Rero ni mubeho nk'abana. Alafu anasema nini? Maana matokeo ya mwanga ni wema. Matokeo ya mwanga ni wema kamili. Ni wema kamili. Yaani wema wote. Bishatse kuvuga imbuto z'umucyo, uadilifu wa kweli. Uadilifu wa kweli. Uadilifu. Ama uadilifu. That is haki. Ukukiranuka kukuri. Yes. Jaribuni kujua yale Uadilifu wa kweli yanayompendeza Bwana. Na mjaribu kutafuta inayompendeza Bwana. Sikiza. Mundi mushakishe ibintu bikwiriye kunezeza umwami. Anasema nuru hii umucyo uyu ambayo uliletwa kwayo. Ama uva iwiwe. Hii nuru uliletwa kwayo. Uyu mucyo wazanwemo. Iko ndani ya wema wote. Indani y'ukugira neza kose. Na haki yote. No gukiranuka kose. Na kweli yote. N'ukuri kose. Kumaanisha hivi. Bisigura kucha. Baada ya kuletwa katika ile nuru. Mubanze kuzanwa muri uwo mucyo. Ukafanywa mwana wa nuru. Ugirwa umwana w'umucyo. Ukaondolewa kuwa mwana wa giza. Ukugwaho kuba umwana w'umwijima. Kitu kimoja nuru ile inazaa ndani yako. Ikintu kimwe uwo mucyo ubyara muri wowe. Inazaa wema wote. Yego. Bibyara. Maanisha hivi. Ineza yose. Kama hauna wema. Bisigura niba udafite kugira neza. Ndani yako. Muri wowe. Wewe bado uko gizani. Wewe uracyari mu mwijima. Kwa maana nuru ile. Kubera ko uwo mucyo. Haija produce, haija saa. Ntabwo irabyara. Tunda lake. Imbuto yawo. Na moja ya tunda la lile nuru. Imwe mu mbuto y'uwo mucyo. Ni kuwa na wema wote. Nukugira neza katika moyo wako. Umutima wawe. Umejaa wema. Umutima wako huzuye ukugira neza. Oh, praise the Lord. Amen. So nuru ile uliletwa kwake. Niyo mpamvu yazanwe iwe. Ina mazao yake. Haruku ibyo bibyara. Na moja ya zao. Ni nyuma y'izo mbuto. Na ile nuru. Imbuto z'uwo mucyo. Ni wema wote. Nukugira neza kose. Amen. Kuna wema. Uko kugira neza. Ni kiingilio. Ni umwinjiriro. Ambao unapaswa kukuleta katika kufanikiwa. Bigufasha kwinjira mu guhezagirwa. Katika maisha yako. Mu buzima bwawe. Lakini wengine wetu. Ariko abenshi bacu. Mioyo yetu haina ule wema. Imitima yacu nifite uko kugira neza. Ina uchafu. Ifite umwanda. Ina vitina. Ifite inzigo. Ina funjo. Ifite ibintu bibi. Ina hasira imekolea ndani. Ifite urakari bwinshi bwabaye bwinshi. Ina chuki na wivu. Ifite ishari, ifite n'umutima mubi. Haijafikiwa na tunda la nuru. Ntabwo uragerwaho n'umucyo w'Imana, imbuto y'Imana. Inaitwa wema wote. Yitwa ukugira neza kose. Hiyo ni tunda la nuru. Iyo ni imbuto y'umucyo. Inapaswa kuketi ndani yako. Igomba kuba iri muri wowe. Ile wema ikisha kamilika kujijenga. Uko kugira neza kwawe iyo kumaze kubakika. Vile tunda zile zijijengavyo. Uburyo ki izo mbuto katika maisha yako. Ubuzima bwawe. Inakuingiza katika lango. Ikwinjiza mu irembo. Na kuweza kumrithi Mungu wa mbinguni.
n'ububasha kuragana n'Imana yo mu ijuru. Ili Mungu akupee urithi Kugira ngo Imana ikuheze umurage utokae kwake. uva iwe. So ukiona wema umejengeka ndani yako, Iyo umaze kubona kugira neza kumaze kubakika muri unasema wowe, praise the Lord. uravuga ngo Kwa Imana, maana niko katika kiingilio, kubera ko ndi mwiza katika kuingia kumrithi Bwana. umwinjiro wo kwinjira kuragwa Kristo. Wema wote. Ukugira neza kose. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Mwingine utakuona mtu akiwa na shida zake, Urashobora kubona umuntu ufite ibibazo byiwe, moyo wako una vitina na unasema watu wengine miguu abashori vizuri, umuntu wawuzuye inzigo ukafata abantu bamwe sinzi, lakini mtazame Yesu. ariko murebe Yesu Alitembea duniani mwenye yake, iwe yakomeje kugendagenda hano mu isi, lakini hata katikati wenye dhambi, ariko habe nubwo yageze hagati mu banyabyaha, ndani yake hakukuwa na vitina. mu mutima wiwe ntihabagamo inzigo. Moyo wako umejaa wema wote. Umutima wawe wuzuyemo kugira neza kose. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Glory be to God. Amen. Inua mikono yako, sema haleluya. Sema tena haleluya. Sema tena haleluya. Wema wote. Ukugira neza kose. Unapokuja kuomba, uje gusenga, useme Bwana, uvuge Mana, angalia ninavyoteseka. reba uburyo ki ngowe Nataka Mungu ndasaba Mana unikumbuke. unyibuke. Mungu atarudi angalie, je, Imani zakatirebe moyo wako umejengeka wema? ese mu mutima wawe hari ukugira neza Umefikiwa na muri ule wema? ese uko kugira neza kwa kugeza Ama moyo wako hauna ule wema? cyangwa mu mutima wawe nta Kama moyo wako hauna wema, niba mu mutima wawe nta kugira neza, hawezi kuridhiwa ntabwo uzaragwa the welfare ubuntu bwiza kubaho neza ya wana wa ufalme. by'abana b'Imana bw'ubwami. Ufikiwe mema Ntabwo ibyiza bizakugeraho, yaliyo ya wana wa ufalme. ibyiza by'abana b'ubwami. Jina la Bwana litukuzwe. Sababu ukiona wema ule umeanza kufika, utegeye kubona uko kugira neza kukugezeho, sasa umeanza kuvaa ubwo rero utanguye kwambara sura ya Kristo, ishusho ya Kristo, umeanza kumuvaa Kristo, utanguye kwambara Kristo, na sura yake inaanza kujaa ndani yako, n'ishusho ye iba iri kuza muri wowe. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Jambo la tatu, Ijambo rya gatatu, ukiona wema ule umejengeka, ubonye kuna kitu kitaanza kutendeka maishani mwako. hari ikintu kizaba kiri gukorwa mu buzima bwawe. Utaanza kusikia uzaba uri utangiye kumva ulimi wako umurage wawe umerejeshewa neno la mamlaka. washubijweho ijambo ry'ububasha, Ili neno lote unenalo kugira ngo ijambo ryose uzavuga liweze kujipanda rizahite rimera kama vile ulivyosema. nk'uko wabivuze, Kwa maana ulimi wako kubera ko ururimi rwawe umerejeshewa neno la mamlaka. washubijwe ijambo ry'ububasha. Glory be to God. Amen. So ukisha neno jambo, umaze kuvuga ijambo si kama mtoto. ntabwo ari bimeze nko Wakati gutanga. mwingine hata unasema shetani ashindwe. Hari igihe unavuga ngo satani natsinda, Baba shetani sinashaka pandiri hivi. ndio kuri satani nawe agaseka mu rundi ruhande. Ashindwe ni nani huyu anasema tushindwe? Birancyanze uyu n'utuvuze, Huyu anatupigia kelele mingi. uri kuva kunkomera karuru, Lakini kuna mtu ariko hari umuntu akisha nena, iyo avuze ijambo jambo lile ujipanda. iryo jambo rihita riremeka, Kama ulimi wake kubera ko ururimi rwiwe umerejeshewa neno la ujenzi, wabashije gusubizwamo ijambo ryubaka, amenereshewa neno la mamlaka ndani yake. yasubijwemo ijambo ry'ububasha. Lakini jambo hili Ariko iri jambo huanza kujipanda itangira kurema wakati tunda la nuru mu gihe imbuto y'umucyo linaanza kuzaliwa ndani yako. itangiye kuvuka muri we. Wakati ule tendo hili la nuru linaanza kuzaliwa ndani yako, Muri iki gihe imbuto y'umwuka iri kuvuka muri wowe, neno hilo linaanza kujipanda. iryo jambo rigenda kwimena. Glory be to God. Amen. Glory. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jambo hili Ijambo rya kane, wakati tunda hili linaanza kuzaliwa ndani yako, igihe iyi mbuto itanguye kumera, Mungu anaanza kukupanda katika mahali usimamapo. Imana itangira kukureme cyangwa se
kugushirika ahantu uzahagarara, anakuondoa mahali teresi, ikagukura ahantu hanyerera, anakuondoa katika njia teresi, ikugura mu nzira zinyerera, njia ya kwamba ukipata hiki kinapotea kesho, inzira zisigura ngo ufata ikintu ukitafuta pesa ama mafaranga, utanguye gushaka amafaranga, ukitafuta kidogo, wakati ule unafikiria kwamba sasa uketi kwa maana umepata kika milioni, ukiumva muri wote reka nicare kubera ko naronse milioni, inaanza kupotea mara moja, igatangura kugenda, kwa maana huko mahali teresi, kubera ko uri ahantu h'ubunyereri. Sijui kama umeshaipanda mlima ambao umeteresa, sisi niba warigeze uzamuka umusozi unyerera, kule kwenu Minembwe, iriya iwacu mu kule Kongo ni kwa milima, iriya iwacu sasa ufike kule mlimani juu, ukagera ku musozi hejuru, dakika hiyo unafikiria kwamba sasa umefika, utereze kidogo ujikuta mpaka kule chini, utegereje ko warengera umusozi, hama rero ugahura n'ubunyereri, ugahita unyerera ukagera aho, ukaanzia safari tena. ugatangura kandi Sasa Mungu akutoe mahali teresi, no Imana igukura ahantu ili akuleta mahali panapobibitika, kugira ngo irushike. Glory be to His name. Amen. Hallelujah. Glory. Amen. Anakutoa mahali teresi, igukura ahantu hanyerera, anakuleta mahali ambapo unapokusanya kidogo, ikagushita ahantu ushobora gushakisha hicho nk'ejo, kimetosha kujitajirisha. hayo Bora niwaambie nyinyi wa Kongo, ugutunga reka mbabwire mwebwe abakobwa, nyinyi ni wakimbishi katika nchi yetu, mwebwe uri mu, lakini bora niwaambie ya kwamba kwa maana dunia yote ni ya Mungu, reka mbabwire kubera ko isi yose ari na iye. iliumbwa na Mungu. Wengine wanafikiria kwenda Marekani. Hari abantu batekereza kuzajya muri Amerika, Neno hili likisha jitenga ndani yako, ariko iri jambo rimaze kubatika, hauna haja kwenda Marekani. ntabwo binagusa Ukiwa hapa wiki, uri ngaha wiki, Mungu anaweza kukudipanda Imana irashobora mpaka uwe tajiri, ukaba umuntu w'izatunga, uweze kukopesa wenyeji, ukabasha kuguza, uanze kukopesha Wakenya wenyeji, ukaguza abanyakenya, kwa maana neno hili kubera ko iri jambo haina mipaka ya mataifa. nirifite imbebi, Likianza kuzaa ndani yako, ritangira Mungu atakupanda, Imana izakubaka, atakuondoa mahali teresi. izagukura ahari ubunyereri. Anasema na tunda la nuru hii Navuga imbuto y'umucyo ni wema wote. ni ukugira neza kose. Uliza kwa moyo wako unakaaje? Baza mugenzi wawe, umutima wawe umeze Wewe muulize vizuri, je, moyo wako una wema? mubaze umutima wawe ufite ukugira neza. Sasa muulize vizuri, wewe unakaa. Shida yetu ni hili. Ikibazo tugira ni iki? Hata ukiona mtu Nairobi Habe nubwo wabona umuntu Nairobi ameshindiwa na mzigo anayebeba, aruhijwe cyane n'umutwaro afite atwaye, kimsaidia kidogo, uyu muramukije gatoyi namwambia nguza vyote hapa, arakubwira ati shira hano 50. kwa maana moyo wako una wema. Kubera ko umutima wawe ugira neza. Dunia imepoteza wema, Isi yatakaje sisi umutima. tunakimbishana na pesa. Twebwe twirukankana Kuna n'amahera, kitu moja utagundua, ariko hari ikintu kimwe hiyo ushaka, pete ayo mahera hautafika naye wiki, ntabwo yakugeza mu iki, itaishia barabarani. azashirira mu nzu. Lakini wema huu Ariko kugira neza utajipanda uzaremeka muri wowe, na itaenda nawe mpaka kaburini. kandi izakugirana gushika mu mva. Glory be to God. Amen. Jana na juzi niwapea story ya kijana moja Ejo bundi nababwiye amakuru y'umuntu kutoka kule Marekani. kuva iriya muri Amerika. Jana tu alikuwa maskini, Uwo musore yari hana chochote, nta kintu yari afite, akatembea kama vile ungeweza tembea hapa Nairobi, aragenda nk'ugenda hano Nairobi, na kama una jambo la kufanya kandi iyo udafite ikintu cyo gukora unaweza kufanya vitu vingi, kazi, vitu ambayo yana maana. urashobora gukora ibintu byinshi kandi ibintu bidafite umumaro. Unaweza ingia pale Naivas supermarket uangalie, Kinjira muri supermarket Siya, ukareba udafite gahunda yo ile kugura, unafanya ile tunaita window buying. So you ukagenda buy through the window, yego ukagenda gusa wirebera tu, the window shopping. So wirebera. kijana huyo alikuwa kama wewe, hana pesa, anapita tu. Uwo musore ari nkawe nta mahera yarasera yitembera, Akiwa anapita, ari kwitembera, akaona mwanamke mama mkongwe, abona umumama w'umukecuru, tate, umukecuru, mkecuru. Yeye mkecuru. eh, So akaona mkecuru. abona umukecuru. Mkecuru huyo amenunua vitu vingi. Uwo mukecuru yari yaguze ibintu byinshi,
Kijana akamwambia, uwo musore arabwira uwo can I mukecuru, help you? ndashaka kugufasha. Mama akamwambia it's okay. Mama aravuga ati Akampelekea vitu, atwara ibintu, akampelekea pale kwa counter. abigeza hahandi bishurira. Ikahesabiwa, barishura. Mama akalipa pesa. Uwo mukecuru yishura. Kijana akamchukulia, uwo musore aratwara, akampelekea kwa gari yake, mama kwa gari yake. aramufasha amutwarira ku modoka yiwe. Alipowekea mama kwa gari, amaze gushira ku modoka, kijana akatoka. umusore arigendera. Akaenda akamwambia mama bye bye. Abwira umukecuru bye. Amwitisha amwambia angusha kitu. Ntabwo yigeze amubwira ati neza make. Amwambia lete dola moja. Ntabwo yigeze amubwira ati Amwitishi dola. Ntabwo Kwa maana kijana si kulipwa, alikuwa anataka kulipwa. kubera ko uwo musore yarashaka Kana moyo mwema ndani yake. yarafite umutima mwiza muri we. Akiwa anakimbia mama akamwita. Ari kugenda uwo mukecuru Akamwambia kijana rudi. arambwira umusore we garuka. Kijana akakuja. Umusore aragaruka. Akamuuliza kijana, aramubaza, ungetaka nikusaye uwe mwanangu? musore urifuza ko nakubyara ukaba umwana wawe? Kijana akamwambia mama, ile shida unaweza kunisaa ungetaka. Umusore aravuga nta kibazo arashaka kumubwira. Ndio kijana kugira kwani mtazaliwa mara ya pili. Kubera ko umusore aribaza ati ndashaka kuvuga. Mama akatoa SMS card. Umumama akuramo ikarita yiwe imuranga. Akampea SMS card. Amuhereza ikarita imuranga. Sasa alipoangalia SMS card. Umusore amaze gufata iyo imuranga, uyu mumama alikuwa mmoja wa mama bilionea. Yari umukecuru umwe mu bakire mu Marekani. Bo muri Amerika. Na ana kandi ntiyarafite umwana. Sasa mama anaanza kufunguka. Ibintu rero bitangira gufunguka. Mama akamwambia ingia hapo gari. Uwo mukecuru abwira uwo musore injira hano. Aenda kumununulia nguo. Baragenda abajya kugurira ihuzu. Mara ya kwanza bwa mbere bwe kijana akavaa suti kama hii. Umusore yambara ikoti kostime. Lakini ya milioni moja Kenya shilingi. Hii nambare ariko yo milioni imwe y'amashiringi y'amanyakenya. Ukiona hata tumevaa. Nimubona twambaye. Sisi wote tumevaa. Nimukagira ngo twese turambaye. Unaye ni uchi amefunika. Bamwe gusa bashugambure bwabo. Na mwingine amevaa. Hari n'abandi bambara mako. Sasa ukisikia mtu anavaa suti ya milioni moja na wewe ulinunua yako kupale kwa basi hii 50. Iyo mbara umuntu wambaye ikoti ya milioni. Lazima ujue wewe ni uchi umefunika. Kumva nawe wiyambaye yari ya 150. Na ni vizuri kufunika uchi. Menyane ko shugambure kandi utaleta mahali anayevaa. Ntabwo wabamaga abantu. Na kijana akavaa kiatu ya milioni moja. Uwo musore yambara n'urukweto rwa miliyoni imwe. Yako ni hapa tisi nimesikia 50. 200. Ariko wowe yanga isiri ya 50 ya 200. Wakaenda na mama. Wagenda n'uwo mubyeyi. Mama akaenda akaandika wilo. Uwo mubyeyi aragenda yandika umurage. Akasema kitu. Aravuga. Siku ile nataka kufa. Igihe nzapfira. Mali yangu yote. Ubutunzi bwanjye bwose. Ipewa kijana huyu. Isahabwe uyu musore. Baada ya miaka kidogo. Nyuma y'igihe y'imyaka mikeya. Mama akakufa. Uwo mukecuru arapfa. This young boy. Uwo musore mutoya. Became a billionaire. Ahitaba umuherwe. Atafanyika bilionea kwa maana amefanya kazi mingi. Ntabwo yagizwe umuherwe nuko yakoze. Amefanywa bilionea. Yagizwe umuherwe na utu wema. Nukugira neza. Yego. Atafanywa bilionea. Ntabwo yagizwe kwa maana wanaamka asubuhi saa 11. Kubera ko byuka kare saa 11. Na kukimbia Nairobi kukimbia Kikomba kutafuta nguo kabla hazijachaguliwa na watu. Yiruka mu mujyi cyangwa igikomba gushaka. Kinachomfanya bilionea. Cyamugize umuherwe. Ana moyo wa utu wema. Iwe afite umutima wo kugira neza. Glory be to God. Amen. Ule utu wema. Ukugira neza. Ukamfungulia milango. Umukingurira imiryango. Mbia rafiki yako shida yako ni kiburi. Bwira mugenzi wawe ikibazo cyawe n'ubwibone. Wewe mwangalie msimwambie shida yako ni kiburi. Ikibazo ugira gusaza ubwibone mubwire. Simwambie mpaka uone amesikia. Mwambie shida yako ni kiburi. Ukindukirire umubwire ikibazo cyawe n'ubwibone. Ukiondokea kiburi. Nuva mu bwibone. Unaweza kuwa next billionaire. Shobora kuba umuherwe wundi. Kama tu utaondokea kiburi. Nuva gusa mu bwibone. Na fitina. Mu bwibone n'ishari. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mwangalia Rebeka, sema Rebeka. Sema Rebeka. Sema kwa sauti Rebeka. Rebeka alikuwa msichana wa Bethuel.
Isaka witwa Isaka alipokoma, amaze gukura, Ibrahimu aliita mtumishi wake, Ibrahimu yiswe akamwambia katafutie kijana wake mchana atakayeoa, aramubwira ngo ugiye gushakire umuhungu wanjye umukobwa azashaka, arudi kule asubire iwacu. katika junction hii. Aho ngaho mahurirano y'inzira Kunahitajika binti hakwiriye umukobwa ambaye anapaswa kuondolewa katika agano la miungu yao, ukwiye gukugwa mu isezerano ry'ibyo aletwa katika agano la Ibrahimu, azanwe mu isezerano rya kwa Ibrahimu, maana anapaswa kuwa mama wa Yesu. kubera ko ategerezwa kuba nyina wa Yesu. Sasa binti huyu kijana alipofika, uwo musore ageze akakuta kisima, atanga, akapiga magoti, akaomba, akubita amavi hasi, arasenga, akasema, Mungu, aravuga, Mana, sijui ni nani anafaa kijana wa Ibrahimu, mu by'ukuri sinzi umukobwa akwiriye umuhungu, lakini yule nitaomba maji anipee, ariko ugende gusaba amazi na niambie nitarisha ngamia zako. akanambwira ati ndaguhereza wuhirire Huyo uwo yatakuwa mke uwo ni uzaba umugore wa Isaka. wa Isaka. Kijana akaketi. Umusore aricara, Unaingia wasichana haza abakobwa, warembo abakobwa beza wanakuja kutega maji. baje kuvoma amazi. Kijana anamwita binti, Umusore ahamagara umukobwa, nipe maji. mereza ku mazi. Mmoja anamuuliza, nipe maji ukiwa nani? Umukobwa aramubaza ati, se kwa mazi nkande? Ni mwanaume kikubwa, Ikigabo gikuru alafu kinakaa kuomba chana maji. kicejwe aho ari mu kusaba amazi. Huyu anapita, Uwagatambuka, kijana mchana mwingine anakuja, undi mukobwa araza, ambia nipe maji. ambira mereza ku mazi. Kijana anamwambia hata una aibu. Umukobwa akamubwira ati, ntunafite n'isoni. Kukaja Rebeka, Haza Rebeka, kijana huyo akamwambia nipe maji. uwo musore aramubwira mereza ku Rebeka mazi. akamwambia ngojea. Aravuga ati, tegereza. Akateremka kwa kisima, Agenda ku iriba, na hizi maji ya kutafuta kwa mto santangara amazi ni kizima kule chini, ni mwiriba aho, kumaanisha atateremsha mtungi, bishatse kuvuga aramanura ibindi, atashoka sana. akurure birumvikana kazabarushye. Akaletea kijana, Amuzanira uwo alafu musore, akauliza kijana, aramubaza uwo musore, ninaweza kulisha ngamia zako? ese ndashobora no guhereza izi Kijana ngamia akamwambia zawe? yes. Arambwira yego. Afadhali kupea mtu maji kuliko ngamia. Sasa ngamia inakunywa sana, Ahubwo wavomerera umuntu, lakini binti huyu guhereza ana ngamia. moyo, Ariko umukobwa yarafite mu mutima, sio choka kwa haraka. yes, Moyo wake uchoki kwa haraka. umutima we ntiwari ufite kuba, Moyo wake una dharau. umutima we nta gasuzuguro wari ubitse. Amen. Amen. Kazi ile anafanya ni ngumu, Akazi akora yego kararisha, lakini moyo wake uchoki kwa haraka. ariko umutima we ntabwo uruha vuba vuba, Na moyo wake haubebi dharau. kandi n'umutima we ntabwo ubitse agasuzuguro. Akapeana maji. Atanga amazi, Alipomaliza mzee akamuuliza, arangije umusaza aramubaza, wewe ni binti wa nani? wowe umukobwa wanjye? Akamwambia binti ya wewe. Wakati mwingine hata ukiulizwa kuna taa kujua Mungu ni wa nani? Hari igihe umuntu akubaza ukamusaba ese urashaka kumenya umuhama, Unataka kujua nini unajua? urashaka kumenya hamukora iki? Watu wengine wanaandaa. Watu Sasa unataka kujua? sasa urashaka gukora iki? Lakini mpatile huyu mchana Rebeka, Ariko uyu mukobwa Rebeka, ndani yake hana arrogance. mu mutima wiwe nta bwibone, Hakuna arrogance ndani yake. nta kwiyumva. Akamwambia mimi ni binti ya Bethuel. Aravuga ati nyine umukobwa Betueli. Labda ya pili anamuuliza tunaweza kujipeleka kweli? Aramubwira urashaka kudutwara iwanyu? Sio unajua hata kama ni wewe sasa nakupeleka kwetu kafanya. Iyo arabikije ndakujyana iwacu guhama. Kwetu hakuendani wanaume. Iwacu ntabwo hagenda abagabo. Usiende wanaume kwetu. Iwacu. Mchana Rebeka alimwambia nitakupeleka. Rebeka ari imbere arabwira ngo ndamutwara. Yaani ana character ya ajabu. Iwe yari afite imico itangaje Ndani yake. muri we. Character hii Iyo mico ilimkata. niyo yatumye Akatoka kwa kina Labani. ava kwa Labani Akaingia kwa Ibrahim. yinjira kwa Ibrahim. Ikawatenganisha kiasi. Amen. Bila separation. Kwamba Labani atakuwa jana. Labani azaja muri Jehanamu, Lakini ndani yake Rebeka atakuwa mbinguni. ariko Rebeka we azaja mu ijuru Kwa sababu ya character ya moyo wake.
kubera imico y'umutima we ilimufikisha yamugejeje ikampea imuhereza Mungu mbinguni. umurage w'Imana mu ijuru. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Rafiki yangu, Nshuti yanjye, moyo wako uko namna gani? umutima wawe hameze hate? Niliambia watu hivi jana, nabwiye abantu gutya ejo, big doors umuryango munini are opened by small hinges. ukingurwa n'amapata mato. Mata hiyo Pata. ile tubita akagana big doors imiryango minini are opened by small hinges. ikingurwa n'amasenyenge. Just unafungua milango kubwa. Ibyo bikingura imiryango minini. Glory be to God. Ila mlango unaona Uriya muryango ubona imeshikiliwa na tuvitu tuwili. ifashwe n'utuntu Na ni tudogo sana. kandi ni dutoya. Lakini ndito tuna control closing and opening. Ariko nitwo tugenga gukingurwa no gukinga. So the life of the people, Ubuzima bw'abantu, the closing of his life, gukingwa k'ubuzima and bwabo the opening of his life no gukinguka k'ubuzima bwabo are opened bikingurwa by small hinges. na senyeri ntoya. Unajua mtu anaitwa Robert Kayanja? Muzi yego Pastor Robert Kayanja Unasikia Apostle Robert Kayanja? Yego. Wewe umesikia Apostle Robert Nibange Kayanja? bamumva Robert. Umesikia Robert Kayanja? Abamumva Robert Kayanja Is from Uganda. n'umuntu wo muri Bugande. Wakati mmoja Igihe kimwe ili Robert Kayanja aanze kupanda, kugira ngo Pastor Robert Kayanja atangure kuzamuka, alisikia kuna mkutano mmoja wa crusade. yumvise ko hari igiterane hanze. Na mkutano ule unakuja mtu alikuwa anaitwa T.L. Osborne. Hari hatumiwe umuvuga Kutoka Marekani. uvuye muri Amerika. Ako pale stadium yake inaitwa Nelson Mandela Stadium pale Kampala. Yari hariya ku kibuga cyitwa Nelson Mandela kiba i Kampala. Kulikuwa na njua nyingi, Hari izuba ryinshi, lakini moyoni mwake ariko mu mutima we akasikia kubeba mwamvuli. yumva yatwaye umutaka. Lakini ni wakati wa njua, Ariko hari igihe cy'izuba akasikia kubeba mwamvuli. yumva yitwaje umutaka. Alipofika kule uwanja stadium, Ageze Nelson Mandela Stadium, pale mhubiri akihubiri, umuvuga mutuma tanguye mawingu ikageuka, ijuru ibicu anza birahinduka, kunyesha. atangura kugwa imvura. Glory be to God. Unajua Mungu ana njia. Imana murazi igira inzira. Mungu ana njia ya kukuingiza rafiki yangu. Imana igira inzira yo Jina lako lina kiburi, lakini Mungu ana njia. He has many ways. He has many means to make you prosper. He has many ways and God has many means. Imana ifite n'uburyo And He bwinshi, has many doors ifite n'imiryango myinshi to make you prosper. kugira ngo iguteze imbere. Robert Kayanja Robert Kayanja alipoona kunanyesha, amaze kubona imvura iri kugwa, akapanda mpaka kwa jukwaa. Watu wanamwambia ngoja kati tusikilie mimi. Akasema mwamvuli ni wangu. aragenda aravuga ati reka mufatire. Kwa hiyo mimi ndio nitamfunikia. Evangelist T.L. Osborne. Hari abantu bari bashaka gufata uwo mutaka bafatire uwo mufuka tumara bavuga ngo kubera ko rubanye ndamufatira. Akamfunikia T.L. Osborne. Aramfunika uwo mufuka. Mpaka T.L. Osborne akamaliza kuhubiri. Osborne arangije Wakati kubwira. T.L. Osborne alimaliza kuhubiri, Osborne amaze kubwira, akasema bring this boy. aravuga ati nimuzane uriya musore. Akaingia kwa gari ya T.L. Osborne. Yinjira mu modoka ya Akasema for the first time. aravuga bwanjye bukambere. Akaingia gari ambayo iko na brush. Pale anako brush inafanya hivi na. Bwambere yinjiye mu modoka Yaani ariko napanguza viatu. uburoso buhanagura inkweto. Kutoka dakika T.L. Osborne akamwombea. Ubwo ngubwo Osborne yaramusengeye. Kayanja Kayanja Robert kutoka siku ile hakurudi chini. kuva uwo munsi ntabwo yigeze asubiza inyuma kandi. Tuna Kayanja. Robert Kayanja. Robert Kayanja. Robert Kayanja. Kwa kanisa kubwa kule London. Yego afite ikarita rikomeye iriya Na Kayanja Kayanja is one of the greatest preachers of East Africa. yego n'umwe mu bavugabutumwa bakomeye muri East Africa, Lakini alifunguliwa mlango na mwavuli. ariko yakinguriwe umuryango n'umutaka. God has many ways and me. Imana ifite inzira God has different ways Imana ifite to make you prosper. He has many ways and means ifite inzira nyinshi n'uburyo bwinshi to make you prosper. kugira ngo ikwagure.
shida yako ni kiburi yuko nacho. Ikibazo ugira wowe n'ubwibone ugira. Glory be to God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Amen. Yes, many ways Imana ifite inzira nyinshi to make you better. kugira ngo kugire neza. Lakini anapokuleta mlangoni, Ariko iyo akuzanye mu muryango, kiburi chako kinakufungia. yego. Ubwibone bwawe butuma umufungira. Anapokuleta kwa mlango mwingine, Imana ikuzanye ku wundi yale muryango. majivuno yako inakufungia. Ubwirasi bwawe bukagukingira. Anapokuleta kwa mlango mwingine, Akuzanye ku wundi muryango, vitina ulio nayo inzigo ufite nafunga milango. nayo ikagukingira. Glory be to God. Amen. Paulo anasema Paulo aravuga tunda na nuru imbuto y'umucyo iko katika wema wote, iri mu kugira neza kose, katika haki yote, mu kuri kose, katika kweli yote. mu kugira ngo kose n'ukuri kose. Hapo ndio tunda la nuru liko. Aho niho imbuto y'umucyo iba. Uliletwa katika nuru. Wazanywe mu mucyo, Mungu anataka kufanya better. Imana irashaka Hallelujah. kugira neza. Glory be to God. Imana imbaza. Nataka kukwambia hivi. Nashaka kubwira gutya. Kila mtu mkubwa unayeona unayetamani, Umuntu wese akomeye ubona ili apane hapo, kugira ngo agire hariya. mlango aliingilia. Yego, hari umuryango yinjiriye. Kuna mlango aliingilia. Hari umuryango yanyuzemo. Kuna mama, Hari umumama, Biblia inaita mwanamke Msunami. Biblia imwita umugore w'umushunamu. Mwanamke huyu Msunami Uyu mugore w'umushunamukazi alikuwa tajiri. yari umukire. Biblia inasema alikuwa mwanamke tajiri. Biblia ivuga imwita ko ari umugore w'umukire. Na hakuwa na mtoto. Kandi nta mwana yari afite. Na bwana yake miaka iliongezeka. N'umutware we imyaka yari imaze kuva myinshi. Mungu akamtuma Elisha. Imana ituma Elisa Anateremka kuhubiri. amanuka agiye kubwiriza. Hakuwa anaenda kwa mama. Ntabwo yari agiye ku mugore w'umushunamukazi, Lakini anapitia kwa lango la mama. ariko anyura ku irembo ry'umushunamukazi. Mama, unajua Urazi unaona njia hii? uzi iyi nzira Hii inavuka kwenda Kidulai. iyi yambuka ijya Gidulayi. Njia hii inavuta watu wengi. Iyi nzira ni inyuramo abantu benshi, Lakini kwa wale unapita, ariko kubahanyura kuna anaweza kuwa amebeba hicho unahitaji. hari ushobora kuba afite icyo Sasa hivyo ndio Elisha alikuwa. uko niko Elisa Mama yari ameze. alipoangalia mtu huyu. Umushunamukazi Sasa kuna aramureba mtu kama Mungu. aravuga ati mbonye umuntu nk'umuntu w'Imana. Akaambia bwana yake, Abwira umutware we tumulete huyu. tumuzane uyu Kwanza mukozi w'Imana, tumuruhusu kwanza akule katika nyumba yetu. tubanze tumwemerere afungure iwacu. Generous. Kugwa neza. Yaani mama she is so generous. Uwo mudamu yari umumama mwiza, She is generous. yari umuntu mwiza. Akakula akaona kwanza anachoa sema tumjengee nyumba ndani. Hama amaze gufungura arambwira ngo twamwubakira akazu. Wakamjengea. Baramwubakira. Wakati Elisha alipomaliza kutabiri, Elisa arangije akaita mama. ahamagara Akamwambia mama, assignment yangu imeisha. arambwira ngo umukoro wanjye warangiye Na umenifanyia mema. kandi wangiriye neza. Je, ungetaka kibali gani? Ese ni iki wifuza? Unataka nini? Ni iki ukeneye? Mama hakufanya hivyo alipo. Umushunamukazi ntiyashatse kwishurwa. Alimwambia sitaki chochote, mimi niko na kila kitu. Yaramubwiye sinshaka icyo cyose. Akamwambia utaki hata kibali kwa mfalme. Arambwira ese nshaka no kumenyekana ku mwami. Kuongeleshe kwa mfalme. Ngewe ndagusabire ko cyangwa. Akamwambia mtu wa Mungu, Arambwira ngo umukozi w'Imana. mimi sitaki chochote. Nge ntabwo Yaani nshaka mafunzo cyose. yote hata hataki mtoto. Ibaze ko n'uwo mumama yaragize Sawa umwana. hana mtoto. Yari bazi ko adafite n'umwana. Na amwambia akumaanisha kufanya kwake. Bishaka kuvuga gukora kwe. Hakuna favor alikuwa anataka. Ntabwo yakoze afite indignation undi. She was just generous. N'ukugwa neza gusa ari umumama mwiza. Hana wema ndani yake. Afite ukugira neza muri we. Mama akatoka akaenda. Aragenda uwo mama arasohoka agenda. Gehazi akaambia mtu wa Mungu, Gehazi abwira Elisa. huyu mtu hana mtoto. Arambwira ngo Elisa kama akakuta. mwana. Akamwambia mama, Elisa ahamagara uwo mama. mwaka huo mwingine wakati kama huu Arambwira ngo undi mwaka ni igihe nk'iki utakuwa na mtoto kijana. uzavuka iki umwana w'umuhungu. Mama akamwambia mimi sitaki. Uwo mumama arambwira ngo ngewe ntabyo Nani nshaka. alikwambia nataka mtoto? Ese ndakubwiye ngo nshaka umwana. Elisha akamwambia kuna mlango umefunguka. Elisa arambwira ngo hari umuryango Na wakinguye. mlango huo kisha Haleluya. N'uwo muryango iyo umaze kuguruka
lazima utabarikiwa. Ni ngombwa ubaguhezagirwa. Ni Mungu aliweka. Ni Imana yabishizeho. Mama ameshaingia. Ameingizwa na nini? Generous of heart. Ukugira neza kuba umuntu mwiza mu cyuho. So generous. Yaba umuntu ugwa neza. Ameingizwa na generosity. Yinjijwe no kuba ari mwiza. And generosity. Ukugira neza kuba umuntu mwiza. Imempea apate. Yatumye aronka. Baada ya mwaka mama akapata mtoto. Nyuma y'umwaka uwo mushinakazi aronka umwana. Alipokaa amaze kubaho mtoto akakufa. Umwana arapfa. Mama akaambia bwana yake inabidi wekee punda nataka kwenda kumwona mtu wa Mungu. Mushinakazi abiri mutwara we ni nashaka kure mukuru. Elisha akamwonea kwa mbali. Elisa amurebera kure. Kamuuliza mama kuna mema. Aramubaza ese na mahoro. Mama alimuuliza. Aramubwira. Si nilikwambia sitaki mtoto. Ese sinakubwiza nshaka umwana. Sasa umeniletea somo. Unajua katule sikuwa na mtoto. Nilikuwa sawa. Urazicyagiye nari mfite umwana nari mfite neza. Kuliko ni mzaya akufe. Kuruta kumubyara hamagara. Sasa hiyo mateso ni mengi. Uko kubabara ni kwinshi. Lakini alifufuliwa. Ariko yarazuwe. Kwa sababu ya generosity yake. Kubera ko uwo mama yari umugore mwiza. Na maisha ya mama huyo. Kandi ubuzima bwo. Hata wakati kulitokea Israeli, kule Samaria kulitokea kiangazi. Habe n'igihe Samaria alimwita. Uwo Elisa aramuhamagaye. Alimwambia Hama. Aramubwira ati kwa miaka 7. Aramubwira kutakuwa na kiangazi. Hari igihe watu watakula hata kwao. Abantu bazagira igihe cyo kurya Aliyama kwa neno la Mungu. Yimuwe n'ijambo aliwekwa katika program ya Mungu. Kubera ko yashizwe muri gahunda z'Imana. Kiwa na kiangazi Mungu anamrudisha mbele. Habaye inzara Imana imushira handi. Akaingia Egypt. Yinjira mu gihugu. Akakaa baada ya miaka 7. Alichana nyuma ya mwezi. Akasikia kumenyesha kule Samaria. Yuvi wao hari mvura ya Mungu. Akaanza kurudi. Aragaruka. Alikuta Elisha alikufa kitambo. Yasanze arapfuye. Mtu Mungu alikufa. Umukozi w'Imana. Alipofika Samaria. Amaze kugera Samaria. Anaenda kwa mfalme. Agera ku mwami. Wakati Gehazi alikuwa State House. Icyo gihe Gehazi yabaga ibwami. Wanaongea na mfalme. Barimo baganira n'umwami. Na mfalme anamuuliza. Umwami aramubaza. Niambie mambo makuu. Mbwira ibintu bikora. Ambaye Elisha alifanya akiwa uhai. Ibyo Elisa yakoze anamwambia kuna mama Mwislamu. Aravuga ngo hari umugabo hakuwa na mtoto. Na mwana yarafa. Alipewa mtoto. Yahawe umwana. Mtoto akakufa. Mwana arafa. Na akarudi kwa White. Aramuzura arongera. Akipeana story ile. Akiri gutanga hizo story. Mama akaingia. Uwo Mwislamu kazarinjira. Gehazi akamwambia mama yule nikwambia baba yake ni huyu. Haleluya. Mtoto yule anakuambia amefufuliwa. Wangu mama nakuambia huyu na mwana wasuwe nakubwira gatatu. Mfalme akamuuliza mama. Umwami abaza unataka nini? Urifuza. Akamwambia nilitoka nchi kwa neno la mtu wa Mungu. Aravuga ngo nave muri iki gihugu kugisha. Sasa nimesikia kumenyesha. N'ubu rero numvise ko amapfa yarangiye. Watu walichukua mashamba yangu. Nasanze abantu baratwaye imirimo yangu. Sina mahali pa kwenda. Na ahantu mfite ho kujya. Mfalme akaandika barua. Umwami yandika urupapuro. Buri wese aliyechukua shamba la mama watwaye umurima w'uyu mu itongo ry'umuntu arejeshe arigarure. Miaka hiyo 7. Nyuma ya miaka 7. Kila faida ulipata. Inyungu yose wagiye uronka. Ulipe mama mara 7. Ubikube inshuro 7 wishyura umushimekazi. Mama akarudi kwa tajiri. Umuwa umushimekazi yongera kandi kugarirwa ubukire. Ni nini kinafanya Mungu akushughulikie? Niki cyatumye Imana imuvuganira? Generosity. Generous. Yari umuntu ugira neza. Generosity. Yari umuntu ugira neza. Ikamufungulia mlango. Uko kugira neza kubikingurira umuryango. Uliza rafiki yako unakaa. Baza mugenzi wawe wowe uteye ute? Wasimulize. Naona wengine wamuuliza Mungu. Wowe neza. Uliza rafiki yako namna gani? Wowe uteye ute? Hallelujah. Amen. Uliza unakaa namna gani? Wowe uwaye ute? Why? Your breakthrough is next to you. Hari amakuru meza kuri wowe. Your breakthrough is next to you. Yego uri kuva aho uri. Your breakthrough ni hafi yawe. Your breakthrough is not in America. Aho ushaka kugera ntabwo ari muri Amerika. Your breakthrough is not in London. Aho ushaka kugera ntabwo Your breakthrough is not in Canada. Aho ushaka kugera ntabwo ari Canada. Your breakthrough aho ushaka kugera is next to you. Ni hafi yawe bugufi bwawe. You need just a key.
Ni ngombwa gusa kuba ufite urufunguzo. Winjire pastor winjire. Just a key. Imfunguzo gusa. Generosity. Ukugira neza. Ikafanya mama huyu akaingia. Bituma uyu mama yinjira. Wewe unadharau tu. Wewe urasuzugura gusa. Nasema watu wengine wanakataa kufanya kazi. Kuvuga ngo abantu banga ko gukora kazi. Wao wanataka kupewa vya bure. Ariko bashaka guhabwa bya gusa. Vya bure bilisha. Bya gusa byarashize. My friend. Shuti. Acha na kiburi. Reka nanga suzuguro. Amen. Abujui mahali Mungu ameweka mlango. Ntabwo wizi ahantu Imana yashize umuryango. God has ways and Imana n'uburyo yes, in the ways and the melody. Imana ishimira To make you a better person. kugira aho umuriza. Kama siku zikiza ni bali koti yangu shuti. Inaanza kumvira ngo nanjye ikoti rya. Na ile pesa nikae nazo ningekuhamia Kampala. Nayo mahera ngumane nayo nari Kwa maana kukumika. kanisa ile nilibaki nihubiri ilikuwa 7 na hakuna mtu wako na maskini. Ni mimi ninawalipia kurudi. Kubera ko abo bantu barasana ubuzima bwari hasi Lakini Mungu alikomandi watu. ariko Imana yahamagaye abantu. Hata wale wako wanakuja mikutano. Na babandi batazaga mu giterane. Generosity. Ukugira neza. Mungu abariki sana. Imana irenze igitabo. Amen. Amen. Ili mkuja saa 8. Kugira ngo uze saa 8. Sasa saa 8 nitajaribu kuangalia je, tunaweza kujenga vitu hivi ndani ya PPP. Yego saa 8 rero turagerageza turebe ese dushobora kubaka ibintu muri twe gute. Nitachukua saa 1 nimesikia kuna concert. Kumshako hariyo concert. Hata chinji ya laisi ya kwenda mbinguni, miiba ni mingi safarini. Chinji ya laisi lakini najua Mwokozi yu pamoja nami. Chinji ya laisi ya kwenda mbinguni, miiba ni mingi safarini. Chinji ya laisi lakini najua Mwokozi yu pamoja nami. Chinji ya laisi kutembea na Yesu, kuongoza safari, mazito kuyarahisisha. Chinji ya laisi, chinji ya laisi, kutembea na Yesu, kuongoza safari, mazito kuyarahisisha.
kutembea na Yesu peke yake. Kugendana n'Imana gusa. Ndiye anafanya mazuri. Hiyo barabara hiyo rahisi. Niwe uzuhindura Si njia rahisi kabisa, ni njia ngumu kwenda mbinguni. Birumvikana ntabwo ari inzira yoroshe. Si rahisi kufika Mungu amwambia karibu mwanangu. Yoroshe gushika Imana ivuga ati lakini tukiweza kutembanisha na Yesu. Ariko nidushobozwa kugendana n'Imana. Hatua na hatua. Munambe yaliyo mazito atayaifanya kuwa rahisi. Ibikomeye azagenda mabyoroshe. Namo yarizira yoroshe. Piga Bwana Yesu makofi. Piga Yesu makofi vizuri. Hallelujah. Piga makofi. Oh, glory be to God. Piga makofi mpaka Mungu afikie kabisa. Glory be to His name. Hallelujah. In the place. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to His name. Yote ombi lako. Hivyo ndivyo sengesho lake. Mungu anipe kujua siri za mbinguni. Imana imekumenya ibanga ryo mw'ijuru. Ndio ombi. Hivyo isengesho kuri njye. Mimi sijui ombi ya moyo wako ni gani. Sinzi isengesho ry'umutima wawe. Sijui Mungu unataka kupewa nini. Sinzi icyo wifuza Imana kuguha. Lakini mimi hiyo Ariko njyewe ndio ombi lako. iryo ni ryo sengesho ryanjye. Glory be to God. Imana ishimwe. Hiyo ndio ombi lako. Iryo ni ryo sengesho ryanjye. Na naamini Mungu atanisikia. Kandi nizera neza ko Imana izanyumva. Najua Mungu atanisikia kabisa. Nukuri ndabyizera ko Imana izanyumva. Atanipea kuyajua ya mbinguni. Izama kumenya ibyo mw'ijuru. Inua mkono wako nikuombe. Zamura ukuboko kwawe usengere. Sema Bwana, Vuga Mana, napeana maisha yangu kwako. nanza maisha mu buzima bwanjye kuri wowe. Naomba uniongoze Ndasaba kunyobora na utembee nami. kandi ugendane nanjye. Unifundishe njia zako. Unyigishe inzira zawe Na unifundishe mapito yako. kandi unyigishe imigendere yawe Ili kuweza kuyatembelea kugira ngo nshobozwe kugendera katika maisha yako yote. imigendere mu buzima bwanjye bwose. Asante Bwana wangu. Urakoze Mana yanjye Katika jina la Yesu. mu izina rya Yesu Kristo. Naomba nikuamini. Sante nizeye. Bwana niombe. Bwana Mungu katika jina la Yesu. Naomba uweke mkono wako juu ya watu hawa. Naomba wema wako ushuke juu yao na baraka zako juu yao. Wafundishe mapito yako na njia zako. Ponya magonjwa yao. Waondolee katika mateso. Wafungulie milango iliyofungwa. Naye jua la neema liangaze kwao. Wapee kufahamu leo na milele. Na achilie uwezo wako kutoka na bauni hili kwenda mpaka mlangoni. Na uvuli wa mwenye haki ufunike maisha ya watu hawa leo na milele. Asante Bwana milele. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Amen. Kama unaokoka, Nimutarakizwa, kama unaokoka, nimutarakizwa. make sure unaokoka. Uhakikishe ko Kuna shida limekuta kwa Wanyamulenge hari ikibazo nasanze mu Banyamulenge ambayo itawaletea shida kubwa. izabazanira akaga gakomeye. Mimi nimehubiria Wanyamulenge sana. Urazi igihe nabwirije Abanyamulenge cyane. Kuna shida ambayo nimeona Hari ikibazo kinini nasanze ambayo itawaletea shida kubwa izabazanira akaga gakomeye. ya wokovu. Akaga Maana gakomeye. wengi wenu hawajaokoka. Kubera ko benshi muri mwe ntabwo bakijijwe. Walikuta wazazi wakawasukuma waende Sunday school.
basanze ababyeyi babo bababwira wakatoka wakaenda junior youth, bava muri Sunday school bajya wakaanza kuwa youth, baba abasore wakaanza kuwa wakorale, bajya muri korale. hawana siku ile anasema Nibagira umunsi bavuga hii ndio niliokoka. Wino umunsi nakijijwe. Usipofanya Takoze ibyo au nasema na mugabane. kwa maana kila mtu uzaliwa mwenye dhambi. Kubera ko buri muntu avuka ari umunyabyaha. Hata ule uzaliwa na pastor. Habe n'ibyo ubyagwa uzaliwa akiwa amelinda dhambi ya Ibrahim. Wewe Adamu yara raze icyaha cya Adamu iliyakata uhusiano wa mwanadamu na Mungu. Iyo yatumye Imana n'umuntu batandukana. Na unapokomaa umaze gukura lazima ufanye uamuzi. Ni byiza kugira amahitamo. Nataka kuokoka. Ndashaka gukira. Kama hujawahi fanya uamuzi huu, utarakora ayo mahitamo haujaokoka bado. Ntabwo urakizwa na baba. Kwa hivyo make sure ubwo rero menya neza umeokoka ko wakijijwe. Kwa maana hicho ndio kiingilio cha kwanza. Kubera ko ubona umwinjiro wa mbere kumfikia Mungu. Kugera ku Mana. Mungu awe ndani. Tuonane baada ya saa moja. Tuone vile Mungu anatuelekeza. Tuonane nyuma y'isaha turebe uburyo Imana itubwira. May the peace of the Lord amahoro y'Imana that surpasses the understanding of man iri hejuru y'ibitekerezo by'abantu rest upon your life. Rest upon your family. Today and forever.